Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 dari 50 hadis wasiat di bawah judul 33 kali 3 penghapus dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una. Siapa saja setelah selesai solat membaca tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, dan takbir 3 kali, jumlahnya menjadi 99 kali. Waqala tamamal mi'ah. Kemudian ia membaca untuk melengkapi angka 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau menjanjikan ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahari. Maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.